punta lang tani maning tutukita mong topic, demolition naman, Barangay Anunas, Angeles City. So, albentane maning VTR ini. Self-demolition, ininamo impake sabi rarang residente kim Barangay Anunas, Angeles City, nung alano kano talagang akarapat, kim migaganap a demolition king karelang lugal. Inyang Webis September 21, pasibayo yung meki balita yung CLTV 36 News Team king pa magbantera ring apektadong residente king gagawang pamamakod ng Clark Hill Properties Corporation king 73 hektaryang gabun. At Keti, disnanda yung pamagumpisa ng pamanibag karing amanwandang commercial areas. O nang agpangkang Charmaine Pangilinan, yung barangay sekretary at metong muna man karing apektadong residente, may bulagala ring mapilan karela uling pati karing karelang tuknangan, kaya biya kanuking demolition. Samantala, minuna ng may balita yung amano ng attorney Henner Hendona, yung legal counsel ng Clark Hill Properties Corporation, amika Supreme Court decision na ba noong 2013 pa, king kasong 1997 pa misam po. Base po kitang sinabi da po ni Mayor, impeki sabi da po kanu karening private owner po na mag-demolish po ngayon is status quo tamo po, and then ating pong 5 commercial area na lasakanda. Kalupan na po kaya na po ining laundry na lalasakanda. Uning bakit po ngayon pati po rening residential area apektado la po, kalupan na po itang mumuna ka rin ma'am piglasak da na po gate ang po pong kay. Ngayon makisabi la po rin tao na mag-self-demolish na lamo kasi may biglala rin po. Kasi anyaran damo po rin ng tao na di nila pong kasagutan kitang question doon, na kitang due process pin po. Ila mismo makola po nung talagang may sambot nila. Uning man po illegal settlers din ng tao at nila pong tatal na nakulot. Mika mediation muna man kanuking lokal na kapanibalaan king execution ng demolition writ. May meeting na naman di Angeles City Mayor Pogi Lazatian at di Oscar Toralba, ang presidente ng Clark Hills anyang September 15. Api sabi da rin na ipamumalaos ang demolition kareng bali hanggang alaya pang development timeline na papakit kang city government in real estate company. Okay, Liana, ing may cover kaninin eh. Actually, kami po adwang koyang pao. Ay, kayo nga duwang pao. So, self-demolition ing kayaduananda. Ila na mo ing maglakong. Mas masanting kasi po tang deng miki bale, ila na mo mag-demolish eh. Kasi mas dakala save eh. Tsaka bang tapo ka nung ilaw mabubulaga, anti mo po ita niyang September 21 eh. Alala po ka nung kabaluan, bigla lang din detang tauhan na po na mag-demolish. And bisaman ing sinabi, 5 commercial areas pa mo po ing karelang unahan na i-demolish. O ning kareta pong 5 commercial areas areta, atin nang bala mo kanu uling ating magbante po ka rin. Ngayon ito magbante ka rin nala makatuknang. Anya itang metong na area ka rin na dinemolish daan yung September 21. May bulagala po kanu, may ki anak pa, may ki bayong panganak. Kasi alila po bala mo alang prior notice na King Aldo nga ito magka-demolition. Na anya ito po pakisabi da na kami na mo mag self-demolish na kami mo nung makanya po ito. Ay, Pao. I-attorney G pala and doon na yung abogado na ng Clark Hill Properties. Pero 2013 niya pa eh. O di 10 years nga eh. Inimpisa sabihan na yun eh. Si itang maging legal battle da rening kay, rening magsasaka. Kasi Mikaklo wala eh. Kumbaga, 73 hectares na si. Atin niya party talaga ng residential. Atin niya namang lulubya kitang kaya, teritoryo na ng Clark, Freeport, Aline, o Kaleleyam. Kaleleyam mo. Kaya pa man explica ng attorney doon na pamikatagon na Mikaklo walaretang farmers. At mupin, during pandemic period, mika decision kendarab ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board na invalid lareta. Dahil kikilalanan kasi ketang ownership na nakakomplikado yun uli nga may nangganang yan sabihin niya keng korte uli nga nila pang apela rening magsasakan pero keng panig na nining Clark Hills Properties Corporation at si final and executory nita kasi balon mo at sa keng pamanisplika ng attorney na rin doon intutunan na gewami nga nitang paralan baka nitang mag-mediate at di kami katang impression na bala mo anti kami mong patabi mila alang
alang sangkan nga na. May kisabi kami king LGU at kami permit kaning National Anti-Poverty Commission o itang NAPSI nga na bakit mag-mediate at willing kami mo ring i-relocate la. Mupin, dapat pasensus la. Kasi, yung sakit na nga na, retang mag-claim ka rin, emi muna at isasabing migit lang 2,000, pero kempa ni man may nga na, tsula king migit dinalan, 97 nga na, makanyan mi kakakitita nga na. At ketang pamanisplika na nitang makananure gawan nitang demolition process si tutunan rin bakuran na pa retang idleland. Ngayon ni alapa taga ng malino schedule nung kapilan dala isunod retang residential area. Pero pilan lawari rin affected na households? Pangaras po yung household sa lalabong abang. 2,000 2,000 families po. Makanya ni 2,000 families, more or less. Makanya. So, rin apektado pilana la. Kasi ikit ko kitang video. Commercial na pare mapilan. Commercial area. So, yung mituturan ng kabiyayan dan Kabiyayan, wa. Yako ket ang pamaglub ko ket ng area mo residential, mangaragol na la talaga. Mangaragol. Establishment. Mangaragol. Ating eskwela ka rin. May nalakad lang mga ragula building Aliwa mo ito ko, yung pao teori, ay mumuna mong pamamunta mo naman ka rin, ating pang pakatanam ka rin, uling agricultural area, atin mo namang agricultural area kayo niya, ating pang pakatanam po. Maragol yung property, 73. Tsaka ito na. 1997 niya pa pala may gumpisahin kaso Tsaka si tutuna nga yan strategically ito. Lugar. Dakal investor taga ng akit din kayan. Masanting yan. Sabi ng Mayor Pogi, status quo. Pag sinabi mo status quo, wala pang demolition. Karetang nilwala press release, makanita yung amano na kasi lulto, karetang litrato, asula retang panig na retang homeowners, ang po muna naman ni Mayor Pogi, po yung Clark Hills, na status quo pa. Mr. Turalba. Alapang himutan. Anong papel ng Mr. Turalba kay Clark Hills, yung presidente? Okay. Sabi din pong Mayor Api, sabi din pong pitang status ko, o ingamado da po din ng residente na apektado kaya ng demolition, bala mo kano, kabudya verbal, ala pong papel anya itapin, bisama may ka-status ko, anyang September 15, September 21, may ka-demolition pa. Ngurin uling, alala ka nung apalad na papel na, stop pa ako ng demolition. Alala pong makanitan ka na. Inya, ding mapilan ka rin, bala mo humanitarian consideration na mo yung anyawaran da, nung alano talagang akarapat, alanong, kumbaga, itapin yung klowa, dami ka. Nung alano nga akarapat, nanong burin na sabi na alano nga akarapat, legally may asambot na lang talaga. Makanita. Kempanig na ning developer, ing claimant. Pero Detang tatalnad ng klowa, alano reta. Makanita rin. Nung sinabing alano reta, kasi balam keng paniman dat intindi o perception da rin, tatalan ka rin klowa, ilang gagamitan dang legal kaida reta, legal protection. Kasi kempanig na ning developer, ing claimant, ing Clark Hills, atin mong kaya, atin mong pilan niyang beses mag-apila ka at darab la mag-apila Ing desisyon na totalanda, Supreme Court. Nya, immediate and executory tatalanda. Kaya paniman-mana ning kainin Supreme Court na yung nag-decision. Mga nita Anya, na kami mamanikwang kaya na clearance kayong for demolition na nung sakaling alayang finality decision na tatalan mi nga na. Mupin, for humanitarian consideration, burimi sanang malyari, lungubya pa ing CSWD na ning Angeles. Bakit kami kasensus? Nilula talaga retang dapat sopan. At kami, willing na kami man party na ning property, 73 hectares ita, mupin, bayaran de nga na. Makanita yung kaya. Ay, impagtakan ko, ba't may nga bigla la? Kasi 1997, may gumpisahin kaso, kay ba't nanunitan 2013? Nanunitan 2013? 2013, Supreme Court decision. Minsan pa yung kaso 1997, 2013 may ka-Supreme Court decision. Kay ba't may nikwalang go signal kay Presidential Commission for Urban Poor o PICUP.
kay bat itapin tong kakwento mo na detang may pirmano detang writ of demolition many batan keng provincial adjudicator ng Pampanga ne. So bala mo ganaganang kay legal concerns resolbado na, pero yung pagtakan ko ot in claim da ring affected may nga biglala dabalo ito na si kareng soundbite da retang intindido ketang legal battle karetang farmers. Ating kasing metong administrative case niya lang relevant ketang kaso na mikakasuye itang judge ketang mismong kai administrative ne at related ketang kaso. Nano ya? Atin yung magkamali disbarment yata. In judge. In judge, what? Ating makanitang administrative case. Kanya, lalat data na, ay kapaka, tutuna na may judge. Kanya na, kapintasan nga ran. Kanya, although, kaya namang amano ng attorney doon, wala na namang kabaluan nila. Wala na namang merit ita nga na. Kaya kasong ini, ating lalto pa magpabaya, pa magkulang na ning local government, kaya pa mag-address. Kasi residente la Angeles din. Yung role na nung maging role na ning barangay, na nung role na ning LGU. Kasi keng amano dareng memalen ka rin kaya paniman-manda magkagarabyado na. At ito na itaba naman tambayan may patingapon kabukas pilanuldo. Itang binarikadaan da at yung sasabihin da pa pinapektado da rin anak mi nga na. Nalululog bantenyimbal baka sakaling luban da katamo balo mi mawat kami. Baga by force na mo naman magkaile magbarikadale. At ito na abiyan mo naman itang pangadi isipan mo bigdalalaro kung birhen ketang kaya, ketang barikada ba? Naman. Renner kong pulis hanggang mag-enforce ng batas, malunos doon kaya mga nano. Pero ketang kay standoff miras ketang akakita mo, share de kasi kay social media, mantun na talagang attention. At yako naman ikit ko nga nang tuto na mag-viral na rin video do. Biyernes na kanita ita, nilwali Mayor Pogi at ikita mo, peki sa biyanda la. Mupin ketang api sa biyanda at ketang execution na nitang api sa biyanda, yapi niya itang susunod tamo nga balo, uling ang gaya pang first week na ning October, yung execution na yung demolition. I see. Sige, abangan tayo yan antabayanan tayo at ikayo naman makatutok kayo keng storya ngayon